بر مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برد تاجبی آلا کردن جند برد تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برد تاجبی آلا کردن جند برد تاجبی آلا کردن هم خوردن مریو کی مسلمین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برد تاجبی آلا کردن جند برد تاجبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برد تاجبی آلا کردن جند برد تاجبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی به خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خالیه کبرا خالیه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خالیه کبرا خالیه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی کوكب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردی کوكب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی گەمیڤانم ئەس di derya evînê de wekî mem û ferhadim ez di vînê de awaz û helbestim her tim di pesnê de
چیچەکی جزێرم ئەس دەبەر گولیا ژنێدا تەماشەوان و شۆپینەرên پەیڤ تیڤی هوی li کوی دێبن دەما هەوا خۆش بێ ez bi navê xwe û bi navê Yekîtiya Giştî a nivîskar û rojnamavanên Kurd li Sûriya û her wiha bi navê karmendên peyv tîvî bi xêrhatina we teva dikim. Xeleka me ya îro xeleka di duwa ye li derbarê zimanê Kurdî de. Amadekirin û şirove û pêşkêşkirina helbet stêrek ji wan stêrê ku tên dîtin di Asuwa Kurdistanî de bi geş xwediya xelekê îro çalakvan û torevana Kurd ya herî qedir bilind û xebatkar Emîna Umere ya gotê Nasîn bi navê Keça Kurd em bihêvîne ku em û hûn tev de di dawiya xelekê de sûdmend bin û tiştekî baş jê wergirin. Ez gelekî li ser hewa dirêj nakim. Ez ê rê bidim xwediya Kenalê stêra geş ya di Asuwa Kurdistanê de Keça Kurd. Êvar baş. Êvar baş, êvarewa hemiyan xeyr û xweşî be ez hêvî dikim. Weka we jî got xeleka îro li ser zimanê Kurdî ye. Ji rêzman mê û nêr zayenda mê û nêr ez ê hinekê li ser biaxivim. Ev bi rastî pirsgirêkeke gelekî giring e û aloz e tevlî hev e ji ber ku nivîskarên me û civaka me bêguman vê temenê dirêj ku welatê me maye bin dest de zimanê me jî şikestin tê de çêbûye. Çawa yanî di nêr û mê de nema gelek tişt hene ku em nizanin gelo ev mê ye an ev nêr e. Bêguman nêr û meyîna berçav xuyakirî ye. Ev mêr e û ev jin e û ev keç e û ev kur e yan jî ev mih e ew adî nêrî ye beran e bizin e nêrî ye ev tiştî henê xuyakirî ne. Lê pirsgirêka me di hemî tiştê mayî de. Yani di hundirê malê de, bi rêveçûna me de, bi mêvandarî, li çola, li çiya, li navdara, nav hemîçika mê û nêriya wan nexuyaye. Nexuyaye. Vêca bi rastî dema min dest bi nivîsînê kir min dît ew pirsgirêk pêrgî min jî tê. û ez li wê çaxê hate bîra min ku ez di vê mijara giring de ez binivîsim. û min dest pê kir li ser mê û nêr û min kom kirin. Min ji hemî aliya dane hevdû. Mamoste Perwîz Cîhanî ji ber ku gotarek nivîsa dibêje pêncî û neh babetin ku min nivîsîne û min jî paş sih û çar rûpelê ji pirtûkê min pêncî û çar malbat min nivîsî. Min ziman beş kir li ser malbata. Ev malbata laş e, ev malbata erdê ye, ev can e, ev yanî şînahî, zad, genim, savar ev tişt hemû her yekê min bi ciya malbat çêkirin. û nav her malbatekê de ez gereham ka kîjan mê ye û kîjan nêr e. Bêguman ziman dema çêbûye
وەکوونها ئەم لەسەر زمانی ملەتی خۆت بێژن دەما زمان چێ دەبێ رێزماناوی زمانی پێرەتێ بەند و دەستورێن وی هەموو پێرەنا وەکە چاوە لاشێ مرۆڤێکی کو ئیرۆ لێ دکۆلن دمەیزێنن مەسەلەن دل چاوە خوینێ دەدێ و دستینێ چاوە گورچک کار دەکەن چاوە گەزەب کار دەکێ هەر ئەندامێک بڕەنگێکی ولۆ هاتیە چێکردن زمان جی وەکە لاشێ مرۆڤێکیە یعنی بەندێن وی پێرە هاتنە لێ ماژ بەرکو زوو هێهین ئەم تێکل کەسی نەبوو بوون و هەنگی دبستانێ نمە چێ بوو بانە و ژەزارۆکی ملەتێ مە دبستانێ دەخواندبانە ئەو بەند و دەستورێن کو زمانێ کەسی هین تەڤلی نەبوو بوو وێ هەموو چکنەها ئاسان بانە و بمەرە بخۆشی وێ هاتبانە لێ ئەم هەزار ساڵێن کو چوونە و ملەتێ مەما بێ دبستان ئەڤە هەنێ هشت کو وێجا هەر یەک لە ماڵباتا خۆ مەیزێنێ کا دیاوی باوی چ دبێژن کا ئێدۆرێ چ دبێژن دەڤەرا وان چ دبێژێ باژارێکی دی چ دبێژێ چار پارچێ کورسانێ چێبوونە کا لە باکوور چ دبێژن باشوور چ دبێژن فێ ها هشتیە کو ئەم بکەڤنە شاشیادا ئەم نزە دەستورێن خۆمە وەنداکردنە بێجا ئەز گەڕەهام کو تاژمە بێ ئەز سەر وێ ڕاستیێ ڤە ببم سەر هەنێک بەند و دەستور ڤە ببم و ئەز دبێژم ئەلحەمدوللا ئەس سەر ڤە بووم و هەر ماڵباتێک من ji hev ciheye kiriye ev mêye ev nêre dema pirtûka min timam kir û çapê da mirovekî pir hêja û ez gelek spasiya wî dikim Perwîz Cîhanî ji Kurdistana Rojhilata mirovekî zana di rêzman û zimanê Kurdî de ta jî hatiye wî jî xizmet kiriye ئەوی ڕابوو چاوە پرتووکا من کەت ناو دەستێ وی de ئەوی ڕابوو لەسەر نوویسی بەس چ نویساندن بڕاستی خوا gelek pê rawestانdiye yani gotin û komek bi hevok û hemûyî xwendiye bi xwendineke kûr û dûr û ji min re gotarek nivîsî min jî bersiva gotara wî da û hin şaşiyek û çêbûbûn min kire paş pirtûk min nivîsî û min ew jî çap kir got bilanê xwendevan dîtina wî û dîtina min jî bibînin bi rastî şaşî çêbûbûn yani mijareke wekeya mê û nêr û ti jê der tinena kesî wa bizanim kesî berî min her wekî ku mamosta Perwîz jî dibêje û kesî ev mijar nenivîsiye û min nivîsî wêca hinek newek hevî di nav min û mamosta Perwîz de çêbûne yani li cihna ez dibêjim ev mê ye ew dibe nêr e yan ez dibêjim nêr e ewî gotiye mê ye lê bi rastî ew malbatê ku min çêkirine min hemî her malbatek ev mê ye ev nêr e û çima ev mê ye û çima ev nêr e min gotiye li dawî ezgiha me encamekî ku nêrbûn ji xurtî hatiye weke çawa mêr ji jinê xurttir e wekû çawa beranek ji mehê xurttir e nêrî ji bizinê xurttir e bi vî rengî di hemû wan malbata de her yek bi rengekî lê dema dawiyê me ro lê dimeyzêne ku bi rastî xurtî
و لاوازی تێدا هەیە ئاخورد نێرە و لاواز مێیە ئەزێ لەسەر ماڵباتە لاش بئاخەوە ماڵباتە لاش بێگومان لاشی مرۆڤ ji gelek endaman pêk hatiye û di nav nivîskaran de hin ji endamê laş newekhevî heye wekû mînak sing yanî ew hestiyê ku di singa mirov de ye hinek mê dibêjin hinek dibê singê min hinek dibêjin singa min ez bi xwe dibêjim mê ye xwe dibêjim singa min sing û pişt û enî li vir her sê tişta meyzênin sê tiştê girêdayîne bi laş ve ne dila bitin û ne bi karekî radibin bêje çi diyar dikin lawaziya wa zeyîfbûna wa diyar dikin weke mirovekî girêdayî bê û yekî destvekirî bê û darek destê wî de bê kîjan xurttir e bêguman ew ê ku destvekiriye û dar destê wî de û karê ê girêdayî bide û bikuje ew êdî her lawaz dimînî ev parçe ku di laşê mirov de weke sing û pişt û enî girêdayîne bi laş ve nala bitin bi ti karî jî ranabin lê mixabin gelek dibêjin na ev aha sing nemaze sing nêre lê ez dibêjim mê ye mamoste Perwîz jî dibêje hinek ji nivîskara dixwazin bi kotekî vî hestiyê singê mê bêjin yanî û tê çi dike berawird dike di navbera hestiyê singê û ew singê ku merov di erdê de dikutê darekî sertûş dema ku merov di erdê de dikutê û hefsarê hespekî tavê jî girê didê dibêje ew jî sing e û ev jî sing e ew singê ha nêre û ez jî dibêjim beca kurd jî dibêje nêre û hestiyê singê jî wek ewî singî ku navê wek hebe manayê ew jî divê nêr bê lê ez dibêjim ev şaşî ye nav nemerce ku di tişt navekî weke hevdû li we hatibê kirin wêce ez berê jî berê wext dema ku min nivîsî bû û di pirtûka xwe ya ferhenga etîmologî de jî ez peyva gelek ketim bêguman ez ji hevalên xwe ên nivîskar re dibêjim dema mirov dibe nivîskar divê em civaka xwe baş nas bikin em kultûra xwe nas bikin em peyvên kevn û nû bi heve girê bidin ev aha giring e ku mirovê nivîskar çavekî bide civaka xwe û peyvên kevn û nû sing ew singê ku di zevî de tê kutan bêguman karê ku ew sing pê dike û hespek pê ve girê didin û hespe neçare li wir bimînê yanî ti peywendî bi hestiyê singê ve nîne lê ew singê ku di erdê de hatiye kutane tê de ji çi hatiye ez zarok bûm xweş li bîra min e ku kevirek gelek mal hebûn li derê hewşa we kevirek hebû hefsarê hespa xwe
pê vegirê didan. Dema mêvanek hatiba û les ba vegerê hema hevsarê hespa xwe davête wî kevirî. Ew kevir ji bo girêdana hesp bû. Ji ber ku çiyayê welatê me jî çiya ye û kevirê me pir in. Wêce li vir tê bîra wê bê bîra gelek e. Bêjin ma çi peywendiya kevir bi sing heye. Wêce ez ji xwendevana nivîskara re jî dibêjim. Sing ji peyva seng hatiye. Navekî kevir êdî ku navê wî seng e. Seng bûye sing. Ji ber ku kevir vegirê dan, seng vegirê didan, wêce ew nav hate guhestin ji bo dar jî. Bû ma seng. Ev peyva seng di gelek helbestên klasîkê me de maye û ta îro jî zimanê farsî de maye. Ji kevir re seng dibêjin faris. Ji ber ku em û faris em yê herî dawîne ku em ji hev cihê bûne. Gelek peyvên me û êwa weke hev in zanî. Yani ew peyva sing ji seng hatiye. Ji seng ku kevir e. Ber ku pêşî bi kevir vegirê didan hevsarê hespê û paşê dinya pêş ket, dar wêce şahî kirin, serê tûş kirin, derdê dekutin. Zanî. Her wekî em dizanin tevşo heye û tevş heye. Tevş çi ye? Zanayên Rojava, zanayên Ewropiya dema ku li mirov lêgerîn li ser mirov çêkirine û dîtine ku dema ku mirov di eşkefta de dijî, hestiyên ajalan hene û di nav de ew tevşik hene. Tevşê kevir. Tevş çilo ye? Kevir dema dişkê qet çêdibin. Ew qet dibînî rexekî wî tûj derdikevî. Kurda ji wê parçî re gotiye tevş. Tevş ji du peyva pêk tê. Tev û şe. Şe jî navekî dî ê kevir e. Navekî kevne. Di hin peyvan de maye. Ev tevş jî têya kevin îro daye dê cihê wê girtiye. Tev şe, peyv ji tev şe, ango dev şe. Dev şe. Şehekî û devê wî heye. Yani mirovê destpêkî, mirovê seretayî bêguman peyv li gor karê wê tiştê nav lêkirine. Yani mirovê pêşî bi devê xwe xwarin, yani bi devê xwe goştê pezekê, goştê xezalekê bi devê xwe kiriye parça. Û paşê destê xwe jî avêtiye de lê dev bûye ku dinan û dev ku di nav goşt de diçûne xwarin. Dema dîtin ew kevirê parça û parça kevirê, parça şehê ku dikarê goşt hûr bike, parça bike, dîtin weke devê mirov, weke devekî ye. Wêce nav lêkirin dev şe. Lê ma bi tê. Tê ji ber ku peyva herî kevin heta navê Kurda Kurd bû. Kurd. Gelek milletê ku xelkên hatine nav Kurdistanê şwar gotine Kurd. Dizanî. Îro bûye Kurd. Yani dalê cihê tê girtiye. Ev peyva tevş
وەکە خەچوویە تەفشۆ یعنی ئۆیەک پاشگرێک پێوە بوویە تەفشۆ و حتا نەهاژی دناو ملەتێ مەدا ئەز و دیا من و هەمیە ji rexê kêrê ê tuj re dibêjin devê kêrê ji tevşoran jî dibêjin devê tevşo ew rexê tuj dev e wêca min ev gotin anîn ji bo ez bêjim weka sing û ji sengê vir hatiye bûye sing û niha bûye ji dar çê dikin ji hesin çê dikin lê navê kevin her ma ew ma sing nekû ew nêra ji ber ku kevir bû kevir nêra erê û darê hişk jî nêra dema cê çê dikin dîsa ew alav nêra lê ez ê çi bêjim yani sing weke ku min rastiya wê derxist û çima girêdayî bilaş ve û tu karî nakî lê ziman nêra dev nêra dinan nêrin lê pidû mêya çima pidû mêya dinan têde hatine çandin dinan karekî dike xwarinê dihêrê parçe dike lê pidû ew goştê ku dinan di nav de hatine çandin ew weke singê girêdayî ye nikarî tiştekî bikî yani berawerdkirina min di va tişta de min got ku ew tiştê nikare karekî rabê û girêdayî ya mêya û bi rastî jî wilo ye yani dema hûn baş têbînî lê bikin hûn ê bibînin ku wilo ye û bi vî rengî wêca hesanî dibe û ez bêjim ev mêye û ev nêra ev mêye û ev nêra di hinavê mirov de hemî tişt mê hatiye çi nêra dil nêra dil bi rehên xwe ve nêra û her kes dizanê ku evaha ji xurtî hatiye û dil endamê herî xurt e dilaşt e ji ber wilo nêr hatiye ez dikarim di malbateke dî de em biaxivin ew jî weke meselen di erdê de erd dema ku têde kûr dibe hemî zayenda mêdistînê dibêje di erdê de û dibêje kortik çalik bîr çal çi tişta qul kun ev hemû zayenda mêstan erd dema bi giştî mero behsa erdê bikê mêye lê dema mero bi bal kesekî ve weke arzûyê tiştekî be meselen erdê min arzûyê min e nêr e erdekî xweş e nêr e zanî lê dema bi rengekî giştî ez ser biştalim erd mêye wêca min got di erdê de tişta kûr bû di erdê de hemî zayenda we mêye bes çi kûrbûn e ew kûrbûna ku bi destê mirov çêbûye mirov kortikekê dikolê û çalekê dikolê û bîrekê dikolê ev an hemû lê çem û robar nêr in ji ber ku ji xweristî nêr hatine yani lehî û şape û ava xurt
لپیشیا خوا آوه عردک وکریه کور کریه اف نکسی چه کریه اف خوردن شبرولو زیان دانیر ستاندنا والسر روی عرده تشتك والسر روی عرده های و بلند به همی زیان دانیره جه زغره کی بگرن و گرک چیا حتى كوبيتشي جزغوري هاري بجوبتر حتى كوبيتشي كو بلندايا تشيا هميتشك زهان داوا نير هاتيا يعني بفيرنجي من جهفدو درخصنا ومن قوتيا أفمية وأفنيرا والباوريا من دا وأفراستيا كا وقركا أم فيراستيا خا بجهبينا مخابن دناف نویسکاران دا پیوک هیا دیسا نوکهوی رودایا هنک دبیجن کنجکا خانی هنک دبیجن کنجکی خانی هن نیر و هن می دبیجن لی مخابن من جاركي نفيسي نافي جاميركي براسي خدمتاوي قالك هاد زمان دا نفيس عندنا زماني كردي بجيروكا وتشتا وفولكلور من قوت اوي مي قوتي كنجك نير قوتي اللي ازدويجم كنجك ميا ومن قوت شما ازدويجم كنجك ميا جبركو كن بنجهي خدا كن جكا رخي مال دا دما ديوار دقهنا هفدو تهون عندن ديوار او ديوار درخي مال دا كنك تشيتكي او كن وش درفا او عندنا ديوارا جيرا دبيجن جك هر وكيكو ام دبيجن سيتشك چارچك يعني چارچك هر ما قوتيا يعني او رخي توش چكا ورخي مال دا كور كنا ويجد ما ام دبيجن كنچك ما بستا ما كنا وهمي كن وقل دزمانه مدى مي هاتنا ويجد شما كنجك وين ميبي إجباري هو كنجكي ميبي ليه مخابن جاميرن يعني باور بكا أو كسك ومن فيسي منافي وي آني غيدي إيميلك شمرا ريكل قو تجارة نافي من بيجا يعني إجباديلا كويزي ديتنا أخوان جمرا نفيسي باقوت با أجبر في بيجم نيرا ما نباشتر بكو بيجم نافم نوينا بحثا نافم نكا يعني براستي أفهاجي الشرمت ناف مدى قالك أم فدي نكن جشاشي قالك تشتكو في جامري ديتر پرویز جهانی جمرا نویسی بون که تون تشاشی چند تشتهبون أشاشون تيدا يعني من بحثا برتوك يكر يعني برتوك من نویسی بو برتوك لأويقو نأنا في برتوكا جبركو دزكي آجال كاينة دكي علاوة هيا أم جيرا دبيجن ديامت قدي مع المطرب وهناك دبيجن شو المالك دبيجن بيرامشي والله نهاج بيرامشو يعني يكتب بيجي مع المطربكا وهناك لكردستان روجهلات جيرا قوتنا هزار پردوك فيجا
او پرتوک جپر بونه هاتیه و تو پارچه نه او پارچه وی آلاوینا کو گلک پارچه تیده هنه الكردستان جلات ناوی هزار پرتوکا مامۆستا پەرویز جیهانی دەبێژێ دارێک ژی هەیە دارەکە و قاشوو لێوێ هەر کو تەڕاکرد قاشوولکی دیتێ هەر تەڕاکرد قاشوولکی دیتێ و گەلێکی لاواز و سستە ناوێ وێ دارێ دارە پرتووکەیە ناوێ وێ دارە پرتووکەیە ئێمە گۆت وەڵا ئەس شاشم پرتوک ڕاستە وەکە مامۆستا پەرویز نوێژی نەوەکە مگۆتیە یعنی ئەس فکری بووم وەکە گەلێک جامێ دژی و پەرتوک ینی پەرێ و تووکژی هەر پەرە ژوێ چێبووە لێ دەرکەت و ji pirtûkê Kurdên me civaka me ji were gotiye pirtûk weke malmitirk heftewk û çiltewk jî jê re dibêjin di nav hinek ji Kurdê me binxetê serxetê pîrengî dibêjin lê madem darek heye navê wê dara pirtûkê ye û ji wê çiltewkê re jî dibêjin hezar tûk hezar pirtûk dibêjin hemûyî dibêjin hezar pirtûk dibêjin Musta hêja ez dikarim li vê dê gotina te bi şekir kerem bi rastî gava bijar zayîn te bê gelek pirs xwedidin rûyî cenabê te got kevir nêre كبر إيرة باشا تحت شيء تحت شيء قال لك بكارتينن لسروي تحتي يعني تكن نير وقال لك جي دبيجن لسر وي تحتي راست أوجي راست فبنقهاوي شيء نيرة مية يا ترى الجور هافوكيتي يعني جارنا جي أم دكارن الزاين دي تجور هافوكي نير بكن وجانا جي أموي بكن مي نعم أفاها چنابه قطعا تنت دما توانگه ده دما تواندنه ده چماندنه ده درسته ده هنجارا قیفته چماندن ایت دانین جنکاوه کنیرا زانی أفاها لي تحت أزقلك تدا بيجنيم راستي وجا إما براستي دت تشتهد نجيا تحت ديسا كفرة واختات وكا كفر لي ميزيني دوي نيربي لي تحت جي مظنة بعرديفا جريدايا دماكو بفيرنجي أملي بنيرن ميجي تشيدبي بس وجا تشاويا وكد همي زمانا دا آورتهنا بيفا آورتها زماني ما درجي بيفا آورتها يعني أز براي خرابيجم دست نيرا لتالي مينا لقور زرافي ما تالي مينا يعني أف ميبونا تاليا قرأك نيربانا جبركو تالي تكارن بكاركي رابن ضلب بطن اللي قالوا جبركو وكا بعربي بيجن تابعي دستا لي ديسا ممكنها الجهنة بنير قوتبن اف بيفين وها آورتنا وجا هاريك القوركو بهيستيا دبيجي مية آنير تحت جيب فيرنكي يعني تجاج بيرام نتشو از دفيدا فكري متاني اف هات بيرامن قافا أموي حسابكن كفرة براسي تحت كفرة قرأك نيربي لقافا بعردي شاندية عردي دا نكهري بلبطي يعني ميجي تشيبي كرمكا أستخازم وها نقاش تشيبي باشا ما مستوى تكسيل قوتناتا إنه سنج مية
gelek caratê bîra min dayika me wa û dapîra min wat got textê singê. وجه التخت وقتها Kevirek دبي singê مازن de. ثاني Singê sing duwirde tê Mê. wateya nê. مية Belê. يابا قبل فر چماندنه زمانی ماذا چماندن دمتد بيجي د تختي سنجي ده أفنجي مية سنج مية وتخت تخت وقت تبك حساب كرنا تب جي نيرة جبرولو بويا تختي سنجي تتجهشتي Belê belê. يعني اخترت كلامك em divegerin li ser sing û singê. Sing û sing di cihekî de nêr tê û di cihekî de mê tê. Gava sing Kude. bi can bê mê tê. Lê gava sing bê can bê bê rih bê nêr tê. لا بالعكس تشتغل امبارح 100 Ez dibêjim te tişta bê rih mê ye baş çima ew singê em dikin di erdê de nêr e. انا ما قلت انا تقول دائما انا بقولها Lazım baş temaşavanê de قال لك باشا انا شو مناقشه ده ما شيء بزمان هندي تفهم كرن بهتر تسوي سري قال لك هذا يا عردي ما قلت جبركو اصلي فيسن جيش كفرا نافي كفر دكفن ده نافي كفر قال لك هنا الجمهور ده سنج بويا وسنج حتى انها بفارسي بيجن سنج كفرا بيجا كفر نيرا وسنج جي نيرا او وكا شاوت قديم ميناك اني وشلو طفش بويش طفشو او تف بخد دفا ما او تي مايا حتى نهاجي طفشو او بخا اصل خدا دف شيا شاجي كفرة اجبركم ملاتي ما بيشي كفر بكار اني نجبو هر تشتي كفر بون دوراوا انسان دما فكر يك دورا خو ميزان ديا گوشتكي حيوانكي بشكيني ما كفر دي غير كفر نبو الفيدي هالبسوالين هيجا جوازية دكيد نبقى سنجو سينج ده دبيجي سنج يجو دا عرضي دا تي كتان لي سينج سنجا بروفايا سينج سينا جيجير دبيجن بله وهروها حوالي مي رزدار فرهاد تريعي دبيجي تحت دايكا كفرايا شلو ما تحت 100 ام دكارن في نا بدايكا نا جيا دايكا بافي كفرايا بجن نا اس بجم وكا كوچاوا ما قلت تبي سنجي جريدايا بلاش ونكاري بلفتي او بويمي پشت جي بويرنجي انيجي بويرنجي جريداينا وكا ما قلت مثال ام اني وكو زلامك جريداي بي ويكي دست برداي بي جريداي بيقومتا وجد تحت جي از وبير ليدك ممكن اروجك اشاجي دك لمادام هناك اغوتيا مي وهناك اغوتيا نير اذا دما نير دبيجن كفرة تحت كفرة لدما كو الجورا ريزمان هرن وببينكو او تحت نكاري تشتكي بي جيهون كاري بلطي اذا 100 باشا ما مستعد قوت جمو روبار نيرن جمو روبار نيرن ليه ترياتشيا چن دريا دريا تزاني دريا
دریا می اما دریا لسر ولات ما نبو سینور ما نگهای دریا بیجا تشتكو لسر سینور ما نبویا تولي زماني ماجي نبویا دویم فيجي بزاني وجا الجورا مثلا قول اواني هي نولو او جي آفا لسينور دايا ودولات مدى هيا جيرا قوتنا مي قوتنا جبركود كورتا كده او كورت جي ميا و آفا تيدا قهايا هفدو آف بخوشي ميا إذن هوا دي جيبو ميتي قوتنا قول اللي دريا جاء في جاميرك والبرد هن هالبست خدا باس كرنا مي قوتنا وكا قولي درياجي دريايا فلان جي جلادات وفيسكاري هاواري مي قوتنا وكا قولي قوتنا چاوا قولا واني جيني في بحركة ما جرى قوتيا مي قوتيا درياجي قال كله دبجن دريا مي ما مستد مرة الهف ناي جو زمانه ما هندكي باندور بيا بزمانه عربي قافا ام قوتنا بيفت كن حتى ام تكن مي شاوا يا عربي شاوا زمانه كردي باندور نبيا بزمانه عربي يعني هندك جارا ام تشتكي زيدا بكن بيفا حتى ام وي قوتني ام بكن مي كا ميناكا كيبينا خنافي ستيري نا اف صفات زماني كردية اري صفات زماني كردي بمية لا تأثير زماني عربي المبويك وبي واكتنا ناف زماني ماذا بس ده توانقا كردي ده چماندنا بيوادا تأثير أب نج تأثير عربية أب يا مايا رزدار آلا كردستان دبيجي زمان ما لسر نيرو مي د كردي د جي وكي زمان دي دا نير نراستي ومي يا نراستين هيدا بن وك روج ننيرة ونمية دار ننيرة راستينا ونجي مية براستي ترس دريجة أزيل فيدي بسكنم ده از برای خرابی نمیه آنی ازش برای خرابیجم ازش داری دست پی بکن دار دما هشکا نیره دما قطک دار لورا تتبیجه کاوی داری نولو بله دارکی هشک لی دارا طر دارا هشین میه ام بيجين فلانكز شول سر داري او مية او ميدكي تزاني قلنا قوتن كي رسنة زماني اري اف توانق جيرة دبيجن توانق و چماندن وحربون ده زماني مدى هاي بلكي زماني كسيدة نبي يعني شو سر داري او توانقا چماندنا لي اگر داركي هشك بيت بيجي تشوك چويا سر داري يعني چويا سر داركي داري هشك بله داري هشك نيرج بركو خورترج يامي لي دارا جان تيدا مية بله پرسش ملا بعربي هاتيا ريزدار عيسى ابراهيم بجاز خوازم ريزدار امين اخوان شمرا
بآخر لسر واتيا كردو كرد وفلسفة واتيا بالتفكي ومورالي واتيا جاني يا قوتنا كرد چيه؟ نا تزاني از الفير لسر ري زمان دشتغل لسر الزمان وبيفين زمان دشتغل از نايم لسر فلسفة أصلا ناخون دي وأصحاش فلسفة جيناكم تزاني از كرد وكرد نما قلت دكافن دا أف هردو تيبا دال وكان هاد بجن كرد بري تيبويا كرد بو ناوي كردا كرد بو لي باش أو تي عادية قوتن بو مايا بويا دال هر وكي ومن قوت طفش و طفشو طفش دفشايا دفي كفرا وطفشوجي ديسا دفشا أو شكفرا أو هرمايا بيفا لي او اكلي زيدا كرنا او طفشي بري او يك بيفا كرنا بويا باشقرة زماني مدها تمهيا بويا طفشو لي نبويا دفشو دفشو بله براستيش بر مجارك زنگينه قاوة ام بجن زاينده قلك برس خوا ددن روي لي مخابن تماما قلك اندك معايا هاگر برسن ये तमाशवाना गुहबन अज बिहेवी में गुहवाले में कंट्रोल इसमें बीन सर अकरान हमेश गुवास पासदार बन ناس دخازن راستي على كردستان تي بخوني آن أبخوني مشترى تشكيلك بيجي رزدار على كردستان دبيجي د كردي د جيوكي زمان دي نما افرز قوت دبيجم ما افرز قوت مش فاهم نكرت يعني قالت بس عارتك ناوي على د كردي د جي وكي د زمان دي د نيرو ميا نا راستين هيا وك روج نيرة ونمية لا روج مية كي قلت نيرة ونمية روج مية ها تقاريش هجر زحمتنا بيش تماشاوانا را بدي خويا كرين تشوا مية لسر كيش بنجه مية زاني روج أزمان نيرة ليه بهتري تشتكوا دا أزمان دا ميهاتنا مالباتا أزمان الحالة خمسة كريا زاني تتبجي روجات صبا ما تتبجي چه تشمانا خميت بيجي ما تتبجي روجي صبا تتبجي روجات صبا روجا إيرو أم همو بيت بيجن بله أسمان نيرة جبركو أسمان وقت بيجم مالخي وي مال باطية أسمان لورا روج حيف ستير أف مينا لعور نيرة و بارانا جيتي باران مية بركو عور بويا تشتكي خرد أزمان دار آفيد دي باراني تيني أو خرطرة زاني بدي أسئلة دي ساني بشكر قلتنا بكرم أو رزدار زوزان بدرخان پرسیارک جمعیت بجه کی جان جوا هر دو پیوان راسته پیروز به آنجه پیروز به وإذا زاني جلادت أنويسانديا بيروز با ليه براستي أزجي وبرزو إبراهيم جي هون برزو ناس دكن أوجي الحمد لله زمان زانك يقلق باش برزو بإيد بيجي ومن جي دسبيك قالك المسان نخب إيدا ونهاجي
يعني اجبركم متم بايجوتيا از قالك جاراش بدلا ايدينا زاني يعني ام تكارن بيجر هر دو قوتن جي راستا وقوتنا ارتو نوكو نه زاني تشني ولو دمينن حتى كو كوميتا كزانياري براستي تشي ببين ومخابن اف كوميتا ولو ب افكرنا حكومتي تشبي دولتي تشبي قبل حكومتك قبل تشبو واتشتا سراست بكن وتشنا بهل وتشنا باغيشن يعني انها خوازی تیبینیا ویدی هلبسبانی ما رزدار نیزار یوسف سلاف و رز جره بیجی تیپا نه مرجع مکرینه میناک احمد خانی نای واتیا افکس میه نا احمد خاني ناري تشتكي ديا خاني جندك منطقة كناغي خانية آن خانه نانا خانية ناغي احمد خاني جوي جهية او جهة كناغي خانية نكوش برنيربونا احمد خاني قوتنا خاني او جوي منطقة وكا جزيري جزيرة بوطايا قلتنا ملاي جزيري يعني خانيجي او ناد بدنا بدت اواوينينا ل ملاتي ما حتى نهاجي لرجاوي كرساني ديركي دبيجن حسني قلت وانا بيستوها محمودي قلت بله ليه وبيجن سيفي قلت سيفو قلت وعيشي قلت همية وبنيرة بإي نيرة وبإي مية رزدار محمد قاسم حسين اسلاف ورز ام كيف خوشن ببجدار وبوناتا بيجي وجهستنا دفشو بلكي باندورا عربية يا طفشو دفشو شو باندورا هيا اف بيفكي هري كفنا طفش يعني كرديار رسنة بلي اف طفش مقوت يعني دفشة نافي كفر شابويا وكا شكفتي هر كفتا يعني شاء زماني مدى نافين كفر آسا شايا برا بردة نافهمو كفرن نافي كفنن نهاشا تيبا شا او نافي شا نما كس بيجي شبرا كس نابيجي شا بيجن كوش لكفرنا بيجن برجي بيجن كرد ماي با كرد بيجن بر وصورات بيجن برد شكفرا ليشا الصورة قلنا برت بيتينن كفر بيك تأثير عربي بالعكس أف قوبيفين هري أصيل هري كفنارن جويقة كفري وبي قوشت دوارك هور ذكرنا بي طفش بو طفش يعني طفش قتك كفر بو ورخكيوي تنكدبو توجدبو قناب ليكرنا دف شا لوجه كرت دبيت بورتنا صالة أو جالك بيفاب تيبن كتنا وتيبن معنا بله براستي مجارك پر خوش و زنگینه و بساعتکی و دوا و بروجا ام نکارن بداوی بکن و ام گلک هیویا اللي بورین جحمی تماشوان و شوپینرین رزدار دخوازن یگو منکاری ام برسوا و پرسیاری وابدن ام بهیوینا گود خلکه بیده ام یعنی بگور کارینا خواه بکارن برسوا حمی پرسیارا بدن گور
كارينا خو براستي ساعتك شي بي دما ما بداوي هات دیسانێ بناوێ خوا و بناوێ یەکێتیا گشتی ئا نویسکار و ڕۆژنەمەڤانên کورد لە سووریا و هەروەها بناوێ کارمەندên پەیف تیڤی ئەم gelek spasiya hemî tevanşevan û şopînerên rêzdar yê ku em şopandin û komentên balkêş ji me re şandin û em bi qevde gul û nêrgiz em spasiya çalakvan û torevana Kurd Emîna Emer dikin ya ku Nasraw bi navê keça Kurd bi rastî ku vê zehmetiyê bi me re dikêşe em gelek spasiya wê dikin heta xelekek bê bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş.